Ni girigana. Kabisa mazee. Adoana. Sasa wewe nikupea so. 100k right now. Yo kile wasikoma alutarute hari. Alutarute ko. You go to get 1.4. Kama Jackson ya huroka. Jackson ya huroka. Kama ndia huroka. Ndia huroki ya pilot. Ngozi ya ndege ya ndina maguta. Ogia mondia huroka ne kuga orumo no. Asa ndege ya megiria ri airport. Ndege radio ko. Epax. Ndia gothie. Ona ndege ya mehoria. Horia ndege. Kabisa mazee Joe from Monday Joe shughuli moja hatari. Kumbuka Joe leo ni Mugithi edition mazee na pia Afrobeats hapa pile mazee hapa kule mazee kiguzwa na Giantize. No hena mena. Mugithi tu. Mwana yoki. Yes. Mazee Joe tuko na Kamjesh mazee hapa hivyo Joe kwa mbulu yako. Inafaa Joe tusikie mazee sauti zao, uweledi wao. Alafu mazee tuitemande ama ni aje? Tuambie na onema. Twaje nao? Rega tem siketowero. Tegea na onema. Kabisa mazee. So wanaongea kwanza ama wanatuimbia kwanza? Tuingie migwabo. Tuingie makina eti haya basi Mantito. Tupeleke safari. Iwa Juda Israeli wothe Itware aku Jehova nirimenyekete Igituro kia hinya na kihingo kirumu aria matonjerao Jehova maitha Jehova ni wega Nitoiga ni wega Nikureka ritwa riaku rijikara geikuhi Jehova ni wega Nitoiga ni wega Nikureka ritwa riaku rijikara geikuhi Gabara Witino egekika No nie kathie kainduka Ngatho ni ciaku Ngai Ikumenya kwigita Ona kwimenyerera Hindi ni ritwa riaku Ngai rijikaraga ikuhi Jehova ni wega Nitoiga ni wega Nikureka ritwa riaku rijikara geikuhi Jehova ni wega Nitoiga ni wega Nikureka ritwa riaku rijikara geikuhi Ndona guoko kwera ni uriru Niumagia mundu ihugo Acio ngongona ngongwaga Tuika ndioro kinya kwa mwendwa we Gikuyu na ndugu ni makinya Uraka ni kuramata Mundu wendete uria ungi ndari undu kana kindu atangimuhe Ndoraga thimu-ini ngona mbica Kamicima ya twekaga Tumaica tuthaka cipo Andu magatwandimaya Ikithura ucokerere Makumago ni gucokagwo Ukauti aria wautagia Nie tito ngahorera Ngahorera taka Uria nie njiguaga ndamenya niwe wa mbere Uruguria wendo uyu wakwa itoihiu kana njithi Maitũ witũ nĩatũire ndaraga kũhika ti mũikũrũko Andũ erĩ mathiĩ mekarĩko mena meciria matheru
Ndoraga thimũ-inĩ ngona mbica kamisi maya twekaga tũmaica tũthaka simple andũ magatwandimaya ikĩthũra ũnjokerere makumagwo nĩ gũcokagwo ũkauti arĩa wahutagia niĩ titũkahorera. Ikĩrĩria Jimmy ngũganĩre rũgano rwa kũrĩa ndaciarĩirwo iria-inĩ rĩa Naivasha. Nĩkuo ndaciarĩirwo iria-inĩ rĩa Naivasha. Nake baba na maitũ mategaga ciũngũyũ. Ayu Sami acana Jimmy nĩmũthece kahiũ kahiũ ka mbaru nĩũndũ wa mwendwa wakwa Jeni. Nĩkuo ndaciarĩirwo iria-inĩ rĩa Naivasha. Baba na maitũ makĩona nĩ wega thiĩ cukuru. Ndarĩkia gũthoma na ngĩona wĩra, noguo twendanire na mwendwa Jeni. Ayu Sami acana Jimmy nĩmũthece kahiũ ka mbaru nĩũndũ wa mwendwa wakwa Jeni. Sikiza rumba rũcinĩ kĩroko tene rĩrĩa ruoro rũtemaga nĩndonirwo nĩ mũrĩithi wa mbũri na ng'ombe. Nĩwe wanjĩtanĩire kwĩnjona tũrũa maitũ magĩũka na cikũĩ makĩndwara thibitarĩ. Ayu Sami acana Jimmy nĩmũthece kahiũ ka mbaru nĩũndũ wa mwendwa wakwa Jeni. Ngũkũririkana mwendwa waima mũrango-inĩ ngarĩra na ndacũthĩrĩria ngona nĩgũtukire wũi. Kwanyu nĩ kũraya mwendwa ngũgĩka atĩa? Koma thayũ mwendwa wakwa tikwenda gwakwa. Koma thayũ mwendwa wakwa tikwenda gwakwa. Korwo ndĩ mathagu makwa wanyona ndirica-inĩ yaku, kora kwahoteka mwendwa tukũtuĩke mũthenya ũyũ njũke ngũĩmbĩrie mwendwa yanagĩria kayo. Koma thayũ mwendwa wakwa tikwenda gwakwa. Koma thayũ mwendwa wakwa tikwenda gwakwa. DJ Juice nyumba mwendwa joe mbica yaku ndĩmĩge yaku ĩnaniĩ ndarengĩaria nayo
Yuragira gugakiri mwendwa Utuko ni muru Koma thayu mwendwa wakwa Tikwenda gwakwa Koma thayu mwendwa wakwa Tikwenda gwakwa Mwendwa Ndirionge wakwa ndirigirire Mwendwa Ndirionge wakwa ndirigirire Mwendwa Anyona ndinyitite ruthia Mwendwa Anyona ndinyitite ruthia Mwendwa Yoragio ria tugaturania Mwendwa Yoragio ria tugaturania ndirenda ona Kuma maito athie ndirenda ria ngahuna Kuma maito athie toro ndirenda ona Ukirio tene gatae mai Urire ciana ndigenda ruga Ona cukuru ithabu niria nemire Ona cukuru ithabu niria nemire Mama wakambo ni nini mateso Mama wakambo mateso ni ya nini Mama wakambo Mama wakambo Mama wakambo Oh mama wakambo Athie ndiona gotane mundu Mama itu athie haro nie huragwo Mama itu athie irumi nie ndumagwo Getwo ng'ombe Getwo kĩimba Getwo kĩrimũ Gũtũkĩtie nyũkwa Ona cukuru maitũ nĩ anemire Ona cukuru maitũ nĩ anemire Mama wakambo ni ya nini mateso Mama wakambo mateso ni ya nini Mama wakambo Mama wakambo Mama wakambo Oh mama wakambo Thank you Tuka njohi Kina ngogu wanyendire kia hinya Kiremwo gwĩtirĩrĩria wanyitire njohero Kwĩũgũra ngĩno etie maitho Kairĩtu tonenda gũkua wanyitire njohero Kwĩũgũra ngĩno etie maitho Kairĩtu tonenda gũkua Rekia guoko tuneri Nyinũke nĩgũtukire notu Mũndũ gĩtumagwo kinya nĩ mĩrĩra tigana Waraire amwe ndekia guoko tuneri Kairĩtu narĩ ngĩinũke Ndekiet Woinũke Na niĩ njoke Nambire gwĩtigĩra Ndũgakorwo wĩiti ĩrĩa ĩumaga rũa rwa ng'ondu igũrũ Na tondũ mũguo ciakwa Ciario Kenya tuko usokirie no tuko mazee jogilika musiku wa manane Nendo ishi usiku sirazokio tuko jantize Nendo ishi Mugwe wo tuko usokagie no tuko Oh, ndotagira ngware Usiku ikikamu inasukumona usiku hapo Mchana inapigwa na mchana hapo kabisa tunafaa tupige mazee mtu moja Mugwe chwa Wamekarishi konde kumakwe jeshi ya Dumuloto Jirigana Chua! Mugwe wamekarikari. Yes. Nimezoea manzi na hii kamjeshi manzi napiga shughuli safi. Manzi instruments zimeoga, sauti pia iko BA. Oh yes. Pia najibamba. Kabisa na katika. Inafaa hivyo. Yeah man.
Kabisa na mbona mwelekezi wangu mazee. I hope uko manti to ara dance station kwa adansa ka kanitha. Yego tuwira. Hata tuambia kabisa. Walai. Ninafanya tu ndiye mtu wa kwanza mazee siku kwa kumako jeshi ya Dumuloto ilipochukua simu yako. Lipa na M-Pesa paybill number 155571. Akaunti milikuwa jina Kamemu unaekelea jo 90 bob unakula mazee ngrisokera na pia naambiwa jo kuna mtu wa kwanza. Eta wacha dhuri. Etago mere wanja 0720 nisha mazina 245. Hello Kameme TV. Hello. Sasa Mary. Kwa radio. One kama soka Kameme tuwena shiko jeshi ya badi na jantize Mary mwenoriko. Aiya, sio Mary mwanawe wa Sabesi. We mwana wa Zambo. Rumo na M-Pesa yake doona modo wa guito. Mwana M-Pesa yake doa ikiri ne jeshi ya Dumuloto. Aiya No wana kanya moi. Ne dona kanya muri dona girigana. Ngakura congratulations. Aiya ne thagio muno. Hizo dozi kujenga luko na wiki njema na mwezi ulio na baraka na fanaka. Asante, salimia Shiko. Nimesalimika sana. Sawa, uko poa Shiko? Niko fit, ndaigwa ni wagea kana tubesha twego ugo. Niĩ ngenete nona nginya mugambo ni weyongerera. Ũgwĩkate na mbeca ciaku mam? Ngai, ndĩreciria kũhingũra kamũtumba. Ngai akũrathime na kabiashara kau ũrenda kwanjia gathereme. Mane amen Shiko. Aya, mwaka mũrathime. Rathimo imono na Kameme TV itũre. Amen. Kabisa mazejo. Yes, twakiririkania mwiroreri twatigwo na 300,000 shillings. Shapatia wa kwanza. Kugo wa thimo yaku uthimo na wa haria wa paybill number ugwikira 155571 155571 account uradika ritwa Kameme. Alafu haria habesha wikira 90 bob. Alafu kama ni siku yako mtu wangu. Ni yako jo. If it is your day, it is your day. Besha ni yaku unarushiwa, hakuna kureverse. Kwa hivyo the more you play, the more your chances of winning. 155571 account uradika ritwa Kameme habesha urekira 90 bob. The more you play, the more your chances of winning. Tugithikiria mugithi ha wore. Mdake mdonye. Nawe mucio githikiria mugithi wore. Mdake mdonye. Kirishwa. Chwa mugwe. Inaga. Ihan ateinaga. Atodese. Neigana kinganga. Neigana. Giringangu. Igana ri no ri teinaga. Mutikagaruria zero. Neta kuga girigana ri waje na zero. Wainaga. Karo kanda studying Boniface Njugusha salimike. Na mundu akikwitagwo Zuito game no na Ivasha pale hivyo Karagita. Anasema hiyo jeshi ni mugwe. Kabisa mazee. Haya tupeleke twende break. Tumesokereria tunataka kualia nao kidogo alafu tusikize ngoma tufunge mind, si ndio? I like you. It's a lie. It's a lie. It's a scam. Nataka kuhaidia. You become a politician. Okay? Kameme TV. Cheza kama wewe na cheza sita. Wihotanire ginyagia maita 5,000 ma beti yaku teke. Yes, ni uhuthu. Hihinya *675# uthake na namba 6 cia munyaka kume mwe ginya 6. Ikira muigano wa beti yaku kuwihotanire ginyagia maita 5,000 hau. Cheza kama wewe na cheza sita. Wigire mweke muhari miekene ya gutuika muhotani. Hihinya *675# uthake o riu. Mundu utakinyetie miaka 18 ndagathake. Thaka na uigirereki. Itangatho riri ni rihitukie ni BCLB. Before starting a journey, ensure you're well rested and take breaks if tired. Remove stalled vehicles from the road as soon as possible. Always place proper warning signs to alert other motorists. For your safety and that of other road users, look out for road signs all along the road. Usalama barabarani ni jukumu letu sote. Ujumbe huu umeletwa kwako na NTSA kwa ushirikiano na the European Union. Na kisha moja kwa moja mtazamaji, basi nakupeleka hapa basi hadi kwa upande wa Japana. Kati huo magaidi wakaanza kuchokoza jamaa fulani alikuwa gaidi ya Zunyuizi na familia yake. Wewe, kwa nini mnakaa kwa meza yetu? Kwa nini mnakuja kukaa kwa meza yetu? Sasa jamaa wetu Tiger One kuona hivyo akaumwa. Mwanzo hapa mtazamaji ni kwa restaurant, sio kwa nyanya yako. Hii ni restaurant. Mtu analetwa hapa na pesa zake. Haya!
akaona akiwa na umama, akamuita kamama. Hey, kamama. Pigwa shock. God of Thunder, God of Thunder, akachomoka biguni, akakuingilia. Moyo wake unanyonywa. Cheki venye na ambavyo jamaa anakaushwa. Na Hanzo Hasashi is type crowd. Ako na machungu baya mbovu. Mtu nataka kuja kuuza uoga. Nakuja kuuzia nani uoga? Mimi ni mtu anawakilisha taifa mzima. Alafu mtu anataka kuja kuuzia mimi uoga. Mabirenya kibisa. Aberu chwadi. Kanafurahia mwanzo firirida imewekwa. Wewe, kwanza kanasikia firirida ni ya Monyonyi. Kanasema mambo iko shwari kibisha. Nyitanagira na DJ Junior the Hindi kwambĩrĩria muthenya wa kiumia nginya aramithi ciahanda thaa 4 cia utuko. Nario muthenya wa Jumamothi ni ciahanda thaa 10 cia hwaĩ-inĩ. Sukuma tenegeza rurume niwaguire na niguo hariro wanyotagia wendo muingi ngaigua tingiguruka kai wengeriria otakaria ndigo ndoragengo sukuma tenegeza rurume niwaguire na niguo hariro wanyotagia wendo muingi ngaigua tingiguruka getagwo Furora yenda tuikanie kanjiraga betitokota agothete pucidia hotaga kumuvu na ndingĩahotire kwaria no ngĩtĩtho ndikũndĩa na ndingĩahotire kwaria no ngĩtĩtho ndikũndĩa gĩtũra kĩrathi njoke nduĩke wa mũtiro gĩkĩ no nginya hetũke kaba mwarimũ arĩho Ngai mwene wendo ndagwa gĩkĩhĩtũkithia ndikae kũririma baba witũ na nĩ wanu ndikae kũririma baba witũ na nĩ wanu wakinyĩra Sam University Maraibon Furora nyendeire kũhũra ngita wega na mũgambo mwega twendanire tũtonanĩte na tũkĩocania ngoro ikĩoya na tabithi amenya ndĩ hacia tũiria njĩtaga ndikithĩte amenya ndĩ hacia tũiria njĩtaga ndikithĩte kamũno gĩtũra kĩrathi njoke nduĩke wa mũtiro gĩkĩ no nginya hetũke kaba mwarimũ arĩho Ngai mwene wendo ndagwa gĩkĩhĩtũkithia ndikae kũririma baba witũ na nĩ wanu ndikae kũririma baba witũ na nĩ wanu Kuririkania uthekenda kugwa gwe uthoni wa ndagwa uria twirigite nawe
ng'ombe kengũririkanie ũthekenda kũguo gwe ũthoni wa ndawa ũrĩa twĩrĩgĩte nawe athuri maikarĩire njũng'wa nĩ ndaiguire makiuga Gĩkũyũ ndahĩtĩtie ngumo ndĩigana mwene athuri maikarĩire njũng'wa nĩ ndaiguire makiuga Gĩkũyũ ndahĩtĩtie ngumo ndĩigana mwene Ũthoni wa ndago ingĩria arĩa matanjũĩ aiguaga ngumo akĩo nĩ mandititũ kinya ũthoni wa Chiko ingĩria arĩa matanjũĩ aiguaga ngumo akĩo nĩwe Titũ Tondũ kuma ĩthiĩ maũndũ makwa mothe nĩ mahĩtanu ndagũthaitha mwendwa ndũkanjirithie nĩngũigua thoni ngĩkwĩra sorry ndagũthaitha mwendwa ndũkanjirithie nĩngũigua thoni ngĩkwĩra sorry I miss you sweetie honey, sweetie, honey, 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 honey. Oh, my dear, como si tũtiagaga rĩu onawe no ũhĩtĩrie ningĩ mathanwa marĩ kĩndũ kĩmwe matiagaga gũkomorania ningĩ mathanwa marĩ kĩndũ kĩmwe matiagaga gũkomorania tũine I miss you sweetie honey sweetie honey, honey, honey. Iresita na nete muno na twana nĩ twagĩire nawe iresito gĩthondeka mũciĩ iresito gĩthondeka mũciĩ ndera twana nĩ tũgeithie ngũigua ta ndĩratũmici ona korwo nĩ tũtiganire twana tũu nĩ thakame yakwa twana tũu nĩ thakame yakwa
yakwa thakame maitoche tiema ire sita nani temuno na twanani twagire nawe ire tito githondeka mucie ire tito githondeka mucie twanani tugeithia ikuigua tandira tumisi ona korwo ni twatiganire mba twana tune thakame yakwa twana tune thakame yakwa yatiga tondi twonaga na mundu ndaiga nguinira nijui niukunjigua njiganagira riria turi nawe riganagira no riria ndirakuona njiganagira riria turi nawe riganagira no riria ndirakuona ingukuhe ciugo no gukumurira kiria kingoro ikemene thutha njugage ndithie naregire gukwira na no gukorwo ngoro ici ngiri imwe na no gukorwo ngoro ici ngiri imwe uragira vimo vio karenga na tumairwo kanengera ciana nawe mugima gabatwaragie mandike kuruta kwanyu kwa ute kwenda ndike kuruta kwanyu kwa ute kwenda ingukuhe ciugo no gukumurira kiria kingoro ikemene thutha njugage ndithie naregire gukwira na no gukorwo ngoro ici ngiri imwe na no gukorwo ma ngoro ici ngiri imwe riria twi amwe ndionaga ta kwĩ rũciũ nyonaga thikũ ta cirũgamĩte ndarora riũa ngona tarĩ tarathiĩ nduma ingĩre na njage gũkuona ndarora riũa ngona tarĩ tarathiĩ nduma ingĩhe na njage gũkuona ingũkũhe ciugo kĩrĩa kĩ ngoro nikemene thutha njugage nĩ niĩ naregire gukwira na no gukorwo ngoro ici ngiri imwe mami witũ nĩkĩwekire baba kĩgarũrũka agĩtuĩka kĩgege mũndũ mũgima arĩrage ta mwana nĩatũmboaga rĩrĩa rekota kiũgũ nĩatũmboaga rĩrĩa rekota kiũgũ irio kemuroria ya Mombasa ugitwiro pamonia voti Jesus nogecoka ndatiaragia na moko na twakurio gitwira tiena Ngai na twakurio gitwira tiena Ngai mami witũ nĩkĩwekire baba kĩgarũrũka agĩtuĩka kĩgege mũndũ mũgima arĩrage ta mwana nĩatũmboaga rĩrĩa rekota kiũgũ nĩatũmboaga rĩrĩa rekota kiũgũ mami witũ nĩkĩwekire
ekire baba kigaruruka agitwika kigege mundu mugima ariraga mwana atuboaga riria gwikata kiubu mundu mugima imagine kabisa mazei amazing set mazei kumakwika mjeshi takwenda bonga na hii kikosi mazei na short while lakini ambapo unavuka mazei nikwambia juu kuna machingi pa mazei mbebaki kumako jeshi ya Dumuloto ambapo juu kwambuli yako juu tukundia happy new week wadhima walipana M-Pesa paybill number ni 155571 account name ni code K ni code Kameme paybill number ni 155571 account name ni letu Kameme unaekelea juu 90 bob unakula mazei ngrisokera na shughuli mazei juu ni 18 years and over BCLB certified atokera kamjeshi mazee ukikuleza madolari shiko den jijenge bana ujipange unaweza weka kidogo pale yani unaweza invest kidogo na hii usave si ndio kabisa mazee yes na before unge na mbogi mazee nipiga sasa ingine moja ya cheza sita unakula meter day ni star 675 hash day unaekelea juu kuanzia ambao hadi dhao inapigwa times bramba 5 kama ama ngiri 5 na hii shughuli mazee pia imekubalishwa ni BCLB Teenagers and hapa kwa TV yako cheza sita kula meter day ni star 675 hash day yes na tomaririkanie tugethi kurekia paybill number ya pale kukula 100,000 shillings tigeti andu atatu wa thimu yaku paybill number ni 155571 account ura dekaretwa Kameme habesha urekira 90 bob alafu tunakupatia 100,000 shillings. The more you play the more your chances of winning. Tukienda kumalizia juu ya time kabisa Mantito yes sade wagwan karibuni sana. Asante sana. Una dance fiti? Karibu sana. Na unaimba fiti? Uko fiti bazee. Asante. Karibu sana ni Kameme TV. Yes. Ndio tule mazee wewe itako wate ya muthuri. Mago ciaro kana. Mago ciona mari. Ma M-Pesa. Ma M-Pesa mekuma Titus nganga. Wa mutumia wetwo Jeni abaithe ucio ni mutumia wa baba na niwe mami waku etagwo atia wakwa etagwo na kamzaya agagitwo Joseph ni Jose niwe Juthufu kabisa mazejo inayo kama jeshi yako mwana una umuthi twina Jonato wa kinanda Jonato wa keyboard Jonato pianist twina Sege wa jokia niko hasokio usokio kwa mwana kare rupita nyongo niko sokio bako kana niko sokio kwa mwana ni kare niko wajaja karare kwa goma ni arorete kidogo lakini sasa amerudi niwe turasokia hadi lakini hiyo band hiyo combination maturity sawa kabisa mnafanya kazi fiti so Mantito juu ya time tungetaka utuambie utwire uinaka ko unaimbanga wapi ina club Laibon weekend yothe ithika Friday tukaina na mundu gwitwo Torman P Saturday ni muini uri ogugiuka Sunday ngakitwarithia kabisa mazee osa mazejo nikia fromani na mbojo na kevo manzi rudie kitu kingine moja nicheza sita unakula meter day Morini wa Mwasi ni star 675 hash day unaekelea juu kuanzia ambao hadi dhao inapigwa tense bigiri dhano hii shughuli mazejo ni BCLB certified 18 years and over ni star 675 hash unacheza sita unakula mita ama niaje shiko day ni mazejo na hii game umepiga for how long babayo kwa thakite miaka 7 kwa shughuli de high school re ani sorry todo mwalimu ni aranyindorera mwalimu wa mathabu kana wa CRE sana wa mathabu ndoraga hanini kagethie kuina mwena ucio ngi wa irabu no ngai no mwega ndiakiguire muno kabisa mwalimu wake wa maths hapa ni wapi hapa ni body mass hapa ni cosine kama ulikuwa una hepa class tuko niko inare mimi ningwe na msanii weroragira alikuwa anakubamba sana unaona manzi ningetaka kuwa kama so and so nani huo ulikuwa unaangalia una admire sana ni nderoragira gatutura jase gatutura I don't think kwena show yake hutukitwo ni ndimwendete muno kuma uria edge behavior sana winine mikarira-ini ndukaigue na skado alafu akina haria ndukaigue na maundu nyingi
nĩ nyendaga mũno onokorwo nĩ ndĩkoraga rĩmwe na itekia akĩngua ngambĩrĩria gwĩkama na gĩstage nĩ ndĩkoraga maita maingĩ koragwo mwena ũcio wa Jesu kabisa mazee kabisa mazee Jonikia from Monday mazee na mwana mwelekezi wangu mazee Joy idhaa inatuhemesha lakini mazee kumbuka niambia Joe tumeachana machingi pangri sokre imebaki kumako jeshi ya Dumuloto mazee kwa mbulo yako mazee Pebble ngama shiko day Paybill 155571 155571 account uradika retwa kameme habesha wikire 90 shillings alafu tunakupatia 100,000 shillings na tumebakisha dakika kidogo sana kwa hivyo this is your last chance 155571 account uradika account uradika retwa kameme habesha wikire 90 bob alafu tukimalizia show tunafunga na wewe kabisa mazejo tukumojesha yate to ni guthesa riu jeshi no iwe korea makoraga social media ciao na phone number cia wira babayo yes nyambiririe haria Facebook ni Mantito Msanii mwana wa YouTube ni Mantito Msanii TikTok ndirekwo maundu na before ngireketie ri ni wega ngeithia andu araibo ngeithia andu jeshi ya Laibon nigetha ndigagithie futi kuni kwa office kuni kwa wira nyambiririe na manager witu Banis Joke supervisor gwitwo Saimo na Sami Kama Kamau na makastoma mothe mala ipo na mashabiki maku mashabiki mothe andu nduthi haria Gacharage haria stage ne ya Githumu baigwe mekuo chana kabisa mazejo mundu wa keyboard agithia ndu mengana na shikude niguo bado Tito Deruta Mike niguo bado mojesho gatagata githia andu acio eri we baba yo social media tugikuona ku yes ni njetago Jonathan Pianist YouTube Jonathan Pianist ona kore TikTok ya ninyi metako kore Murang'a mwana wa Kadara kia Matheri kabisa kwa Moite ya na juga niko gaithia asigaria kwa mehara kia Matheri gaithie my brothers na my sister joke gaithie jeshi yothe ya kia Matheri gaithie jeshi yothe ya hara kia UIU ni Kirinyaga University magitheke muno yes kabisa mazee jeshi yothe ya Githurai gaithie jeshi yothe ya Thika kabisa Thurai haria ndio kwa ngona ngira mujeshi cio Mike niguo akagithia ndu maigana ona baba yo murutire Mike yako kabisa mazejo ndio wapigwe Mike yes andu ni mundu wakwa jitagwo Chege wa Njokia ngwithia andu athika othe na ngithie sister yakwa kure na Ikuru na kairitu getagwo Wini ni na andu othe athika na Gatuanyaga haya basi yes thika na Gatuanyaga na magithio muno inafajo tu malo shughuli mazejo kumbuka nilikuwa nimemwambia Mbogi jo niko na machingi pa kumako jeshi ya Dumuloto Paybill number 155571 account mimi naitwa Kameme hapo hivyo jo kwa mbulu yako na mbojo na mwelekezi wangu mazee na fatundie mtu wa mwisho siku shikode etagwa terathuri etagwo Joseph Jogona 0768 hello Kameme TV hello we mwega Joseph Ndeza muno one kama soka Kameme tu na kam jeshi haho guoi kuma kwa jeshi ya Dumuloto kedona thimu-ini yaku Jogona ndona kindu nona kanyamui ni ngakura congratulations oh thank you very much isi wabeza siko jenga muthuri no kona hoine mwega na wiki ngemu isi cia keja beria wiki ya biu no cia ku Joseph Jogona congratulations oh ni mwathani thank you very much kabisa mazee jo imekuwa kabisa mazee shikode na mojo na morini pige mazee cheza sita niguo MC kabisa mazee ni *675 #. Unakelea jo kwanzia ambao hadi thao inapigwa times giri thano. Hii shughuli mazee jo ni ya adults only 18 years and over. Unacheza sita unakula meter day. Kabisa mazee jo. Shughuli moja jo legit imepigwa. Ya tunashokia gazo no ikara mitambo ine tukurekia na jeshi no magetoinira kesho ni #ndawari rembo kawanziko wake no thia kila mahali. God bless. Kabisa mazee. Yaman kama kawaida Deza Jan 254 fish wa deals. Wagwan. Twende kazi Mantito. Tuhonoke hatu. Ria wanyonirie kuhoya ndakenire ndamenya kurehe bata wakwa kuriwe iguru ni kuri Ngai wiguaga mundu gituguturagia ndu ungeta na iguru gituguturagia ndu nie kathaitha Ngai anyonirie kuhoya ndakenire ndamenya kurehe bata wakwa kuriwe iguru ni kuri Ngai wiguaga mundu gituguturagia ndu ungeta na iguru
Nitogo turagia ndunga thaitha Ngai Ngai mwega we mutangiri waita wamukiri magoko na mandoiro Ngai uri mbere tutingihotwo ni thu wene nyaga twakuhoya Ngai Nituhoyaga tukonana twithuothe kuma Kongu nginya Karibatura hĩndĩ ĩyo kĩhano gĩgathira njamba ciaita na aciari aitũ Nituhoyaga wendani na gĩtĩo Ratha nyingĩ cia andũ a rũrĩrĩ Wĩiguano Agĩkũyũ na Mũmbi Wene Nyaga nĩtwakũhoya Kenyatta hiyo tũrehere wĩyathi Nawe mbiũ yũria itaria ndũirũ Kenya gitũ tũiyũrĩtwo nĩ oru Tũkĩũrania wĩyathi ũgakinya rĩ We Ngai Ngai wa maithe maitũ Ngai we Ngai Kameme TV Muthegi wa rũrĩrĩ Hihi mwena kiuria kana woni wĩgiĩ umemerekia wa Kameme TV ntũma kiuria kana woni waku kũhĩtũkĩra SMS ya 21182 Facebook Kameme TV Kenya Twitter @Kameme TV Kenya kana wandĩke email info@mediamax.co.ke Identify yourself. Listen up, ladies and gentlemen. Oya mzito. Wewe. Hebu kam nikuplug. Niko na ile kitu imebamba kila mtu kutoka Maslay Queen wote hadi wazae. Hii kitu ni noma kuruka. Kitu kali itakupeleka dunia ingine. Hii stuff ni kama magic. Ni wewe tu umebaki mse. Hapa utaweza kuexperience EPL yote. Magame haziwezi kupita na pia unaweza pata ma statistics manze. Na bado kuna ma movies, series, soaps, cartoons na documentaries. Na kama wewe ni msichana like ma podcast, live radio, DJ mixes na hata live television, hapa uko sorted. Na unajua ni aje? Ni sare. Ni sare kabisa. Download the K24 Plus app upate free premium shows bila kesi. Stream premium content popote ulipo. K24 Plus. Come nikuplug. Utari wa muciari ni urafatarania tafarira-inĩ ĩno. Oh yes, matafarra ya maisha bure sheshenine ya Kameme TV muthenya wa Monday ya tariki 23 mwezi wa 10 mwaka wa 2023. Na kama kawaida mthenya wa mwezi tafarra ya maisha bure tukina besha shiringi girigare mwezi 12 besha farifari 112,000 Kenyan shillings enisha kuwe tafarra ya maisha bure. Twaguo tugoro waguo dena bonus ya shiringi girikeda 9,000 Kenyan shillings. Krodigana
kuri ando atatu mburu ciake bonus ya ciringi ngiri kenda thini wa pebi number ya ni huthu makiria 825454 825454 account wikiritwa Kameme amount ya gwetiari wikira ciringi 79 muthenya muthu wa Monday ukokire besha ni ririkana thaka makiria ya maita mana weka uguo uko listine ya kuya besha wiki mundu matiganite tashikushia higwo ri ukega shopping ni maundu mageta macio twende kazi ino chance ni yaku kia mami aminia bure kabisa bure kabisa bure kabisa weni bure kabisa bure kabisa bure kabisa bure kabisa weni bure kabisa unezaje kimbiza ndogo ndogo huku nyuma una bibi na watoto nyumbani unachamba ya sukuma huko inje unakula nyama choma bia kadhaa na watoto wana njaa bure kabisa weni mtu na kicha sikatai weni mchana msupa lakini sanimba unatupa wanaume kubadilisha kanguo weni bure kabisa wewe bure kabisa bure kabisa bure kabisa weni bure kabisa bure kabisa bure kabisa bure kabisa weni bure kabisa. Oh yes, matafarra ya maisha bure sheshenine ya Kameme TV muthenya wa Monday ya tariki 23 mwezi wa 10 mwaka wa 2023 na kama kawaida muthenya wa mwezi tafarra ya maisha bure tukina besha shiringi girigare mwezi 12 besha farifari 112,000 Kenyan shillings enisha kuwe mtafarra ya maisha bure twaguo tigoro waguo dena bonus ya shiringi girikeda 9,000 Kenyan shillings krodigana kuri ado atatu mburu ciake bonus ya shiringi ngiri kenda thini wa pebi number ya ni huthu makiria 825454 825454 account wikiritwa Kameme amount ya gwetiari wikira shiringi 79 muthenya muthu wa Monday ukokire besha ni ririkana thaka makiria ya maita mana weka uguo uko listine ya kuya besha wiki mundu matiganite tashikushia higwo ri ukega shopping ni maundu mageta macio twende kazi ino chance ni yaku kia mami aminia Nini ni ndirakwira kana gaka kariziki ndirakwira ni gathaka na gaka reke ngwire ndiri ndona kana kahano ni gathaka ni ndina mona ndirona kana kahano Shaditajira warona takariko we tiga ciuria nyingi uka wiyone we niki tajira ine kumuroretio thio ithu tukugeragia gwika ati ithuĩ riu tukwenda gukorwo tugika research ya ugitiri ni wanyita eni ya guku nigetha tuone kana ugitiri we sawa na githiti kai gwikagirwo ha